Laong baladon way u prophet u bekerteng u Isaya. Baruni u prophet ulay thu lupa ya kata kejingwan long priu kejong nong penem jengi u Yesus Kristus. Mar kata utrai yum ai kadang kepi kami kati sati kan pun kan karu yang kun unkot yang kerting yang Immanuel. Hadin kumbah news pas nem AA Laong baladon kaway kariw kuntay ya kabala tek tien pan uway sinrang bat kini kariw kuntay kala shem ni jing sung phae na ublay baru angel jong utrai lawan haka pan ai ya ka khubor Lei pha kabayo kajing ai bakra utrai unon lem bat pha la ker kruya pha breng kiting balik kumta kabamod ayu kani kabame on tuwar shifting komiri na ba phala shem kajing ai bat uple te hakmi pansa pun kun halaka kpo bat pansa khaya kun bat pan khot ya ka katen jong u jisu uni ulong bat kra bat an khot ya u kun ba hakli tam bat utrai uba uple un ai ha u ya ka khet u David upa jong u bat un sishal halor ka ying u Jacob halakanta bat kata ka hima jong u ru ka banam kushu kumno kani kala banlang habangan pada pisang kulit man simba khoi in wan hapha bat kabor u ba hakli tam kan ka halor jong pha namar baya ita ibarin an khot ikun uble hakami ka sakre utrai to kan lang hangakat kum ka ktien jong me Kameri hadin jumni ke jingja kalalik pan mare menyethu yu Joseph ika kabau angel lawan ong haka u angel utrai wan kren hanga banga pun kon na siam makon Kuno kita kalaban lang habangin pada panisongkuri. Hato menteri saya bandri bersama na Iman ngahaban ino jajar. Joseph ulat temu un ino jar ya kemeri hinrei u angel jong trai ulawan hau pan ai ka kubor hakapor udang yotle Joseph what shifting ban shim hame ya kameri katnga jong me naba ya ita iba kalapun haka ilong na umon simbakhu kan tharu ya ukun men khoru ya kakating jong u Jisu uni ulong naba unpun imnya laki ru na kibat Kahaban ri ya kameri. jate hagi tagisgi
maka hukum kalamino na Kaisar Augustus ban ken yakibasyong hakafathei baro u Joseph ringkat ban kameri abreng gejing sitom gejongka kilayawat yagyeng basa hinray kikem shem Don syuk dan don satang kesemprat. Lele, ai lah ai. Yang nyalannya pi. Laong ba ya utrai jungi Jesus Christ lakha hakata kesemprat. Barangapor balakha ya uncisu kubor kelapan sya kiriustan kibanari bingi berkini kiriustan ila tharai ya ukun cisu lakha haying sien Sim dule lakha yaw sim kisim try. Berita, berita menguruskan hari ini. Yaskon kubar lakha yaw sim ane apa imajin pi. Oh, kiliwat ya dah bila shem sawan tu yang nang ba ngaruk ngan yok ban mandi ya Ladonte hakata keri kinong ap lang brod kibasa shalom bat kibala amit ya kikenhun lang brod jongki hakmi u angel jong utrai ulawan chi sendang bat kaburam utrai gilanting shang halor saudong yaki te kila shepting shikadee kimre uta u angel jong utrai ulaong haki Wat shifting na bahak mi ngawalam ya priya ka kubor babha ka jingman bakraw ka balong ha ki benriu baro na bahak ni kasni lakaya pi akasnong udabit ya unong penim balong ukris ba utrai tekanek kalong kadak ya pi pinshem ya uta uklung ubala sop daki jang sop udatia hakashing oi bat kindit ladang dem maruta wangel bun ba upai ba kabeneng kida yero yu blay kida ongru keburam hau blay haki wajrong tam bat keperthai ke jingsuk habreng kibriu haki ba usngom ba Iriustan kilayaiwat ya ujisu hindrai ublay ulatha yu klur bu lam yuki syakata kejaka
Shibun. Gini ke drama ke thu ini sepang ke jingwan long bre ke jong Jesu Christ. Jesu ulong us gis baru try hindrai klem shem lakai hiyeng gis namar bu long ubas ngoret nadu bu udang red lapen ya kata nak benda ke buram ublay